Southwest Kasil District Badminton Association hinin kalai puiterek unaitung arajab san kalai yoban panhaparano ya kalimpung ilya kai badminton kabla tipkum ka 6 Southwest Kasil District Inter-School Badminton Championship arajab san hakaba kabalang Mawlangwir High Secondary School Mawlangwir kalalong Lahduh haka jingilya kai bala pelong hapo ka Mawlangwir Indoor Stadium Southwest Kasil District. Kidong job jang ki school hakani ka limpung kilong ka Mawlangwir High Secondary School Mawlangwir kabla yo sautali kita maksiar pat santali kita marupa katba ka Christian Principals Academy Maukerwan bat ka Little Star High Secondary School Maukerwan ka yo kur laitali kita maksiar bat artali kita marupa hakani ka singila samru ya ka kusna most promising badminton player arajab san shau tin shan lang yaw pniaw bat ka Alve Tudor Marwen ka Kena School jang ka Mawlangwir Government LP School Mawlangwir laban kedo bagi school ki bawan ni shimbenta ki don baro kat waiteli ki school bat shispa saplai ngut ki nong ni shimbenta kata shispa ngut na kalyang ki kena shinrang bat saplai ngut ki kena kentai akan ni kesengi ladon langru uba kinpam v karlingdo kum ukongsan haringkat uba HS dingdo President ka Southwest Kasil District Badminton Association upastor LE Jerwa General Secretary badem ka Southwest Kasil District Cricket Association ubabu Kinsaibor Marwen Principal jong ka Balang Mawlangwir High Secondary School Babu Rebel Dallas Seimli Assistant Teacher jangka Christian Principals Academy Maukerwan uba N Wanyang Menteri Shnong Mawlangwir ki riurang ba kinong isim benta ni school lambat kinong hikai. What ne gabi. Tu thana ya phik dia koi ke ji tu thana kam ta mit kana spak thanai badu pandit uni thanai namar ba ulami na ka jaka ka ba show usa pergi ku ba miau upa banno upa berkelam miau tiharin kita adalah ula upa berkelam miau lo sekhanya ladi Andre lami na ka jaka na ying wi kenu seu uting seu upa banno seu anda ula aku akan kelak sel ula long sel aku akan long sel kelak berkunta terten hadin tahap pun mulai berdua pada bomba kitu baru ngapsuhun ngaku akan kelab yang kenai kene ke ya pi baru ki kena kam tambe kanu ngaku akan ya Baba tikwa banong kinu piriman perkat piriman puson ba pada kan tateo ba kai ke cikbu berkai ke cimbun kapa tikwa banong hadin nubun natrai na kaliang jong ka Badminton Association juga Southwest Kasil District ke banong ya keneka championship arjan kami ke cikbu na ke bataban persup penlongkai bania kerhoi bania kerkat bania halang ni hanur ke kedon ke ciktu kata me nak kata ban yoi ke sab ke jumpi ki kena ki bam percioi bam percuyo perpedi ke sab lajo haki betapa per danga kini kisni nge kedu yoi kena nanti na po tan cakram woi nga pakat pham ade wei nu yare num mare thong upama don haka stamina wong aku apa ni simenta haringam don ni ka stage te hari kita pi ku aban mare kalong ni haka shot pi kambia ka wong aku aban nga khamla ka long tingo ngara pi don kini kilong ron leji simenta kini ke marathon na ba pila ba pedi ya ka sabti tikum kini ke berkena kita ya kebata kita apa ni simenta kini ke beron nak kasab kini kibio ya kebata hidon ba kata kecik teris to ka kale chu president
baca stingdo berbatai ni ku menjelaskan diri kibra penong ya kini ke turnamen nak kebentar jupi berkawai ke itu ngaku abang ayah pi kalau habang pi ku abang kiu pire bang kiar suah nak kinu jumlin ke pas dia kibab yalam dia pi sekecil troy ngaku abang keduru kamtam ya ki kena samla bakam